Pen Sungajan Party Baptist Amanduli Baptist Church Alokimo Mili in Pulo. Also po karyong kang Kiramen Pensil Nili Lasalo Kimo in Pulo. Amen. Non present worship itu mana po kilo present worship itu na po apal kiba pelon kilo dia panisi situ ni dilo hal hal po sini kita saja deh baru tiada ni present worship itu matum non lun po present worship itu lun po mesti kuper ni na tu apa kita la kede yuda tum teh pikir je pa cisi la bakso teh pi non itu na gak pikir kita po